mĩgũnda na nĩ atĩ kĩama kĩa ethari ngũĩ gũkũ bũrũri-inĩ kana agũkũ bũrũri-inĩ nĩkĩo KIDPO nĩ makĩendekithĩtie kana nĩ makĩhoete kũgĩe na njĩra ingĩ njerũ cia kũnina ngucanio cia mĩgũnda kũringana na kĩama gĩkĩ. Maugĩte atĩ thengia wa thirikari gũkorwo ĩkĩmathukĩra na kũheana mĩgũnda ĩrĩa magĩrĩirwo gũkorwo makĩamũkĩra nĩguo ĩkorirwo gũkĩingĩrĩrio ũteti ũndũ ũrĩa ũgĩcũngĩrĩire o gũkorwo makĩaga mĩgũnda na kũrĩa maugĩte atĩ ona makĩremetwo gũkorwo magĩtwarithia na mbere ona biacara ciao. Gĩkundi kĩa ethari ngũĩ nĩ kĩũrĩtie kũgĩa na mĩtaratara mĩerũ ya kũnina ngahĩha ya mĩgũnda ĩrĩa yaheanirwo nĩ thirikari kũrĩ ethari ngũĩ aya. Ni muadhiriwa wa 2007 wakati vita za ukabila zilianza, na kweli tumengojea kwa sababu tulikuwa tunaambiwa kwamba katika hii mwezi wa 9 na tutakuwa tumepelekwa katika mashamba yetu, na kweli tumengojea, na tungesema ambao wako katika hiyo maofisi ambao wanatumizia wanashughulika maneno ya mashamba waweza kutushughulikia na ili watupe na wakati tuende tujenge, na ili tujenge, tulime, tujenge manyumba, tufanye mambo ambayo ni maendeleo. Ni kwa sababu wakati huu ni wakati serikali inataka mambo ambayo inaendelea kwa haraka ili magombano iwache kuwa yani iko mingi. Kĩama gĩkĩ nĩ kiugĩte igoti nĩrĩo rĩhingĩrĩirie makĩria ma ethari ngũĩ kwambĩrĩria biacara njega mĩgũnda-inĩ yao na gũcerithĩrio kwa ihoto ciao kũrĩa ahũri biacara nene na ateti marutaga mbeca nĩguo itua rĩa mĩgũnda ĩno rĩkorwo rĩgĩteanĩrio. Kuna kitu ambayo hakiendi, na ndipo tumesema vizuri tunahitaji serikali yetu itufanyie huduma hizo ili maisha yawe rahisi. Na najua ikiwa serikali itakuwa iko katika zile harakati za kukimbiza ile economy, ni ukweli tutakuwa tumeenda vizuri kwa hizo mashamba zetu. Sisi tunataka mashamba hizo, si pesa za kupatiwa tuende tukakule na watu wetu. Sisi tunataka pesa zitatujengea mashule katika mashamba zetu, tujengewe tujengewe mahospitali ili watu wetu wakienda huko waweze kupata mahali. Hizi pesa zinasemekana ati zinapatiwa watu 50,000, kwani serikali inakuwa na handout? Serikali inakuwa na stimulant program za kuweza kusaidia wananchi wa nchi hiyo waweze kuwa wameimarika kuweza kulipa ushuru. Kwa hivyo hizo pesa zote zinasemekana sijui ziko mahakamani na mahali pengine huko, tunataka zote zirudishwe ziwe kwa treasury moja, ziweze kujenga mashule, zijenge mahospitali, zijenge nini, watoto wetu wasaidike, ili hata ule mzigo ambao serikali iko na mashule mengine mpya zikikuja itakuwa uchumi umeinuka, kwa sababu mashamba zetu zote ziko simara, ziko sawa, na tunashukuru serikali yetu kwa sababu imerinda hizo mashamba. Mũikarĩri gĩtĩ wa KIDPO Peter Tena ugĩte ngucanio ici ikoretwo ikĩrehwo nĩ ateti arĩa meraga ene mĩgũnda matigetĩkĩre itua rĩa igoti rĩa kũrehe ethari ngũĩ mĩgũnda-inĩ yao. Kitu kinachotushangaza kwa muda huo wote wa kitu kama miaka 10 ni zile reforms zilizokuwa zikitarajiwa kufaidisha wananchi wa kawaida na hata pia taifa nzima kwa jumla. Reforms kama vile za historical injustices tumeona kwa kama National Land Commission mwaka wa 2008 kuna watu walielekea mahakamani na kuweza kutatiza shughuli zote za National Land Commission ili kuweza kuondoa kabisa matatizo yale yaliyokuwa yanawasumbua wananchi na iliyokuwa ikichangia pakubwa machafuko ya vita kati ya jamii katika nchi nzima. Kwa hivyo tunaomba serikali iweze kuzingatia, kuangalia kuwa kuna full implementation ya zile reforms za land ili watu wetu wasije wakawa na shida katika siku za usoni. Andĩki a mohoro kaunti-inĩ ya Nakuru Peter Tena ugĩte atĩ thutha wa mbara ya mwaka wa 2007 na mwaka wa 2008 thirikari ya bũrũri nĩ yagathĩkire watho wĩgiĩ mĩgũnda kũrĩa wahũrirwo mĩhũri na ũkĩandĩkwo ibuku-inĩ rĩa watho mwaka wa 2010. Naweza kuomba kuwa serikali iweze kutathmini, kuassess ilile jambo kiupya kupitia kwa waziri wa the Minister for Land, Housing and Urban Development wakati huu ambaye ni Mr. Zakaria, aweze kushirikiana na National Land Commission, waweze kuketi chini watathmini the reforms, ndio tuweze kupata faida ya National Land Commission ikiturejeshea mambo yetu kama vile inavyostahili. Ndoine ha Muthingi TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Ng'endo wa Njogu. Nĩ ngatho Ng'endo wa Njogu oro rĩngĩ nĩ tondũ wa riboti ĩyo, na rĩu ndĩrakĩenda tũkĩyũke nginyagia kaunti-inĩ ya Meru, na nĩ atĩ kaunti ya Tharaka Nithi ngakĩhoya mũhera na nĩ atĩ